Extension sala khatir we have given an extension of 1 year again. There is a work of laying of 11 kV. It is a 3 crores 120 mm underground cable. एका फक्त आम्ही कॅबिनेटाक आयिल्ली ते फक्त ताजो कॉस्ट जो आशिल्लो तो थोडो हायर आशिल्लो. एक्चुअली प्रोसिजर कंप्लीट केल्या उपरांत ex post facto approval for the administrative sanction of hiring of the 4 number of the DG set to the oxygen plant during the COVID period. There is a grant of subsidy to all categories of the consumers, except for the consumers category electrical vehicle charging station to remain the tariff installed for approximately tariff cost no वाडयता there is 120 crores rupees sumar government has additional burden patta which is the government has given the approval for this. Procurement of the thermal guns, sanitizers, Anganwadi kade ji guns and yacha घेतलेले तांका cabinet approval. 30,82,278 दोन हात है एक 17,42,317. Regarding the refurbishment of the for the existing swimming pool at a Kampal, L1 contractor काम सोडून गेला. We have given to the L2 at a Kampal so ताका काम ते कंटिन्यू करपाला त्या खातीर कॅबिनेटा काडले. There is one retrofitting of the 2 numbers of the Toyota Fortuner to the bulletproof करपा खातीर. Bulletproof vehicle स्टेटी कडे गव्हर्मेंटा कडे नाशिल्ली विथ पुलीस डिपार्टमेंट त्या खातीर ताका कॅबिनेट एप्रुवल घेवन 2 आमचो बुलेट प्रूफ करपा खातीर ऑलरेडी दिल्ल्यो आसा. पुलीस फॉर द VIPs हय. There is an development of the international convention center at a Donapal on the PPP basis. 2 जाण आशिल्ले इट इज फायनल जाला आनी H1 जो आसा ताका तो ऑलरेडी अवॉर्ड करपा खातीर विथ द revenue share of the it is to 6.99% and it is a downstream and assets revenue share is a 12.99%. 2 पद्धतीचे revenue sharing गव्हर्मेंटा बरोबर जी कंपनी करतली which is an ताजो ऑलरेडी PPP basis चेर फायनलाइज जालो आनी ते कॅबिनेटा खातीर आयले. कन्वेंशन सेंटर एट अ दोनापावल फुडल्या केन्ना तरी 1-2 म्हयन्या भितर ताजो फाउंडेशन स्टोन घातलो वयतलो. It is engaging of the services of Institute of the Wood Services Technology IWST under the Indian Council of the Forestry Research and Education. मोपा कडेन आमी विविध झाडां जी कट केल्ली ती लावपा खातीर 5 लाख झाडां आनी ताची फुडली केअर घेवपा खातीर इट इज एन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची वन बॉडी ICFRE म्हणून तांकां नॉमिनेट केल्या ती झाडां सगळी हे करपा खातीर. ICFRE Indian Council of Forestry Research and Education surrounding the MOPA. There is a transfer of the government land to the PWD for the MOPA Airport Express Highway. WRD departmentaची आसा काही youth affairs ची काही आयुष्यची सगळ्याची MOPA Express Highway खातीर आमी ऑलरेडी लँड हे केल्ली आसा. टोटल लँड it is 14,661 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे आसा. आयच्या कॅबिनेटाक अशा वेगवेगळे डिसिजन्स आयच्या कॅबिनेटांतल्यान घेतल्या. म्हाका दिसता ही सगळी वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीच्या इंट्रस्टान हे घेतलेले आसा.